Yes, afoy mate kafoyo in metikane wodi kumatini wandu TV anya Pat Robert Larobi atie kankadoro programme ru painting kun iwi mecha awetu nakane ni weberki Honorable Catherine Lamwaka ma ana loni megu kidong wegiwa Honorable Makmot Otto Parti ki kër toal mi wajini geno beda nga kon gen gitie kan gen go botete wa mero boklok matika mako ngo matika time ko malami Uganda kibene yo chili miringeni yu pay bet chok chimi wa bet ki kare mi penyugi iti moro iti ko malami Uganda iti kan waki America iti UK Canada television group digital app wa bet ki kare mi neno programme ko kare kit mo neno ko de chengi kibene bet ki kare mi munyu lok matot akany a chako chot keyboard mega foyo Acholi foyo mate anda nero ro beri we no car chere parliament tinda ti kweri en foyo mate yes mot rock ma megi jola mate one low TV moro onduju matu kaneno wa one low TV again ni utima be chunya yo mate ne lumani timo diko anwa kedwe yamu amero ni afo mate one low TV pimini wakare menyo ko kachelki maneno wa foy mate teach chalo chairperson Acholi Parliamentary Group itibere committee money football petet wa mero nge ini bera nga mare na bere wa ko ngeo foyo nya khidma ini nyuru Catherine Lamwaka tie la member me parliament machung pilwak me Moro district parliament me Uganda parliament me Uganda bene tie one com me committee me parliament maneno lokum equal opportunities parliament man me power yarioni luwara me parliament me power yario magi aki Acholi sub region geno yera tie one com Acholi Parliamentary Group ma biti pi mwagario kinuchu kirma pen chek wachimu kere chidore waneno dok me ye mukene and mana ya and apoyo look me equals opportunities committee no jomo kana te gongeya genge mere gena te ka wore wi yamne chia paso na Acholi Parliamentary Group o chia campaign mappe wa wala tinga cha wer now kare mirengeni as the chair equal opportunity commission ma mero mene dudma titi mate kakare next on watike Honorable Makmot Otto Honorable dana mero ngeyo ini beda nga ana cha ko kenyo so that we can have that small biography money kan wo joko bogolo kakte waja Acholi Parliamentary Group ngagi pantiye avoy la dit part ki one low TV one com omega mi Acholi Parliamentary Group ki danwe ngodi tiganeno TV chairman and Otto Edward Makmot bedu vice mero no le mono vaj kale wachuri pa won ko lo kare vaj pa won ko mi Acholi Parliamentary Group i palam atie MP mi Agagu County bene ki itala me parliament bene no romo machalo vice chairperson mi Legal and Parliamentary Affairs Committee and a bedi parliament mi pa 2016 to 2021 ayue manok parliament mokaro chidi ngovela dugo avoyo abede lawyer by profession bene. Well, Meno Honorable Makmot ma angedi is a lawyer by profession, and that is something we have to know. Honorable Wachati abi penye germadakti off board manak. Kumbet ni wanero concerted effort ma megu wonke mego Catherine Lamwaka ma accident te meko malame Uganda. Rien chot o kër duonwe iye. Ma mego take a look kwedu after taking over the office. So waji gena chel wajini ete meto kero mi tich kara chel kero mi nene ni duan wani o winye kon dien ma ene mer ni ka gimo tika diwa o mer wati duan wa kara chel wot pangiri ngini wekete kenen ni o bod la dit lobo first recommendation chena mon million bija bichi over danu no
effort mamegu piemo woro kara che duonu beno munye malong mi ario kombeti loka ketie the war gone chim you were in a very busy meeting eto beno diko ni fuli no cha wani biro amiro foni loka kech wachaka kwa Ladit lock package guru ko padano jami ma threatening life and immediately one only it is an emergency ma chalo Acholi Parliamentary Group jami ma duong one frodo and the office chema mero tem ramu loka guru ramu loka no ento right now there's an emergency so eno tie kin agenda wa kit ma iwenyo lo wara guberga wa kere press conference a prime minister's question time lok malawo be the new vision aneno ikin kiyeno la penya chele kin jam mu ken ma duong ma tamoni no tie loka ke now took over because we know ni mo ken ge romo ko ne ento cage ko ne odano ota peramo dugo ko ne chen so well keribe di watike program aduong lok ma chalo mi cage ma romo ne ko lwak ko wel malamal ki report ki statistics ma wano no ki bought cows in districts ma mayor wing anyoru ni cage from an informed evidence here and co-op down to at risk. So it has become a matter of national importance. Okay. Honorable Catherine, kumbeti wang wenti kumi. Ni ini mego, inge gang kira te kwere. Ni mego dong cha. Mamiera ngeja, mamiero de, mamiero ngo, mamiero advisor. Tiang weng nutie, tiem de chako kyo. Ngoma ini tika timone, onyo ngoma wono mero timone. Min nena ni ukelu lutela wakara chier. Bringing all the MPs together to speak with one voice. Nena ni ipeo maduong matika yela choli. Water wono kara chier. Ikin peo me munyo, Honorable Makmot Otto, wajini question time amegani. Ibiru kika ane penya chile ken. Erla penyo duwa ta. Peo ma ini nge ya choli, iramo teta wa. Kabene tiero. Wabiti mungo. Miti kuge. Amir po matek. Pen ma yini kelu bi mecha. Amir ko med manok ilok ma Honorable Makmot wajo loka cage. Kai neno lo bacholi kirmati kere kumbeti karamoja ki kabiru mukene tung malume Uganda winyo area me West Nile bene kamo kana chalo nebi ki pakwaj ki bene tiye pour la manok bene. Chiyo rieny matek pikar malaja dada. Kien mauno chon petime. Weo cham me porokot me achel weny utuogo. Ana biru ka poko kore nyogi yu moro nge campaign immediately me yu pepi porokot me achel. Endo ka inen pa nyogi padano kitu tuo kere poro kijamare. Weo reporti eni wabiru ka no chima pol ki bod waki ere ya wao weny mapat matia churi sabrijon. Chi machala Acholi Parliamentary Group kid maini waju kereni wano miyo duan bot gamente walogo media ma chunya yom bene ni won beno berutie la wangu berutie me kwanyo ngechwa kidwanwa wachoy warga office ba prime minister ma kopine charbot la dirlo bene prime minister machala leader of government business nyumyer ke lal wak ma mekwa me achel ki pok cham pia roya bitutuno kong ki me ario ki pok kodi kwak poro kod me ario ni romberu be wek dano la cham poro olo eno ni romberu more sustainable dan cham ma ki pokone chi watika kwara dukine minister women northern Uganda Honorable Beatrice Akori tika following up very closely rate kila dir malo operation wealth creation and waka wabin report kumbiri wa miyo well households ma ya choli wabiru ka chokane wek eno beti kar meneno planning wek la dano kikuri katwere chi eni yo achel ma wakitika mnairu care pressure pian wane angi jomuka ene petiki ngej mabe kum northern Uganda tutwala Acholi sub-region
pian ajumen moni tiene ke ti kara moja ke kan ke pe ya choli eno ka yo ya gago kumbiri wati cases mito madano ke no ko gurwenyo dan tika cham papai i boko ki karo cham pere chi wa mer ni geno nge mabe wero wa mo bene i Acholi Parliamentary Group ni la member mo ke kan mo no kare me lokka ka mo ke kan mir wa tamin kamale Honorable Makmot Kirma wajo penyo Prime Minister ma wan won ti Parliament wero meru pressure kum lok ene pe eno kumbiri mati a loki Honorable call tika yu motion lokum kech ma wacho waraga pa chief administrative officers o weng ma ya Acholi la wara mi yu bore en tika penyo speaker wako mi ne kare on the floor wako kel motion lokum kech idi arwe ki nyam loke kawa mi yu gemo tika temu ne matek advocacy. Okay. Yan eno ni tik mamegwa. Chikin mai waya ni machalo members me parliament mai Acholi ngoma ana betimu me ripo widano ka chel. Wea kwa ti ka chel. Tere. Ma lo ni dong watimu ka choke wa dek machala Acholi Parliamentary Group ni chake maki yerwa kumbe dong watika rom chabera riyo office. Watimu bene dong outreach chel wa chero pajo wa logo radio stations mati pajo kunu. Ma tika neno ni ripeti mabe. Pat gien ma amira wach ki jowa matika neno wa iwan lo TV era yini tela weng tie ki kare ne dak tela weng ka obini tela tie ki tija tima pikare ni eno ni wano bedu ki Acholi Parliamentary Groups kare ma pol mwaga me tela ma pat kare mo karangay chapo kare po gala tigugi ma ogi rigangi gien mano dano mira malo ene kuch dano ti kam dano ti ka burilum dano ti ka burite baranda kuch was the priority wero ke nen tich pa jonu keme ki dwan me kelu kuch ma teka dada until ma wano kuch people appreciated their work kare wani kare me gena ngo ana beri ka choke kelu members executive waribu dogwa ka chelo gien ma wawajo board members ene kare wani pero ma dit ma wati kere ene loka cham chan ti matere lo Acholi de tian petiga kwan pichan dano yoru kom gi peti mabe piloka chan the main problem is chan wariemu chan ni ninki lo Acholi wero kire ka put peya wano mogo legislative agenda wa machalo APG weng ente kin jomi ma waner ma pigi tego ma miyo don watim chan ti kine walwenyi kum chan ni chi wero eni kelo an me kelo dwan me ora matek ma wa radio ni cha duju kama wore lo Acholi wa TV tin ma lo ne atika wajone gien mo wa mer ma dir makaro we wana achieving ana ye ripe Ofo matek ana ye tero ofo matek Honorable Makmot mego lo kono bi mere lok ma megane Agago is like the Switzerland of Uganda. Got him at lane, caught Benaki town of Mirochui, Ngom Benatimu, EAKK, enter Kichel. The weather patterns all disappointing dano. Natural calamities, and one poor you pay year. Kadu watika nenani, Ngom Benatima bear. Watika teach quere, come pay a teach quere, Ngom Miratimu. Lutela Caro. In benene mi support money mu nyime go ko bewa a konya a fu kam yo kodi we dano bet ki ker me peto kodi a chira ria dek money en ka de ki konyo dano ento calamities o poro chalo ko betini donc timma donc in bene chala tela iji chuñ dano ke ni pie mama na ko be money mate pa ya ga ko chani tika vorkech tika champa pai di kado donc ka penyu balle ko beti. What is the back step? What do we do to counter the current problem? Ala dit pat ki ponkom kita waju kere pero man me drought ki angane. It is a matter of urgent national importance. What gago information I want to take care yoroni gago want to take household around 6 to 7
1,760. The population of around 207,000. 235,000. One come me Agago District Local Government. He press statement when he done a party or town. And dano marong orientic upon ke dano quite tuo ngeo ke chigu tuo kelo tuo. And also to add, right, in that percentage, over 80% are in their need and 80% are in total poverty. Yes. So in ngeo anju jo wayani chan mikara moja ni tia gago eto line near wang in me area me actually upo. So gine den jalo kay chero yutung karamoya ko gine don made the dock la malo do one. So of course karamoya benti semi arid in only drought mana yam to kono. So I think it's the spill over from Karamoja. So intervention miracle betia in my view atamani short term emergency relief benemente therapeutic intervention jalokit makodi kamente ubino with 22 tons of posho and beans kichwala yo Karamoja ni. I think ministry me disaster miro konen ni wan beni kipkete wa kimi beni pe ko mai Karamoja ni pole wen ti ya gago airport kara ke wa pieni wan pe Karamoja region wan ti actually isabri arwa choke Karamoja lo na actually some region no and pe ko wadwong pu is compound local lemi game park affecting down mano cherry poro pol kara jubu ka yelo down popero ko na kapu in some ways area the borderline ke ma pat ke meno discaturasoli ini cherry poro jomo kane yutung pay mol ko ke beru ne ko ke por dan beru ke luo mi cherry poro so that's also a problem now. Is one thing but is a compounded problem me drought plus other factors. So as a result one of the kepe ko pe tani ma anabel ka no report ma jalo MP calls ma duong or dong ma pai kudingo ma cherogang. Recently I went and distributed tents for chan ma poratura ikaberu ma pat branded tents. During that time I work beru kilo tela when we sub county district councillors ki lo tela ma pat papati ki jomo kenwe go beru ka wacha loke ni kejo binego wa o wa wan mo bino APG. You can lock me for what you are constituting or again lock me catch an emergency became an agenda immediately. So neno what in the short term as an emergency chamomi bekichwal kerekete chwale Karamoja officer prime minister in response to mama wajo prime minister's question time wani genno itamo ni gwen and do give do report gini gara duong na area mo kene now my party meno Jame mukene timo mamiro watem for long term. Climate smart agriculture gi. You know, we're passing loan. First business per parliament was solar irrigation. Mineno ni dano kepuru coffee. With irrigation. Bien ko seedling mi coffee maduong makechwala. Weng no tika to. Mapat ki meno. I think miro bene because 80% of our population primarily get rely on agriculture, and agriculture is affected. Chinkeri and ni upego pedog round to le mo ke round to. European one be around popole piloko jong we ko pol kara dong dano do in lokango again one option which is now subject to climate change. Ki weather mawati. No jam weng dong. So we need to diversify. Areas of gain mapat ki local security ki mer bien jalo en local jobe gi ci no gani but mer ben what is fine wa bet ka gwa ko le ni mo kene drought resistant crops chalo cassava gi guana makere ka no drought bien food trauma resisting ki ngoni piratek ni ngo ni meru no wano neno ni ki gen ki dong bene
miro cooperatives group mogoni miro empowering again. Affirmative action mogoni chano mete tung board wakoja. Generally, PP board wakoja can actually South region needs to be treated uniquely, and PRDP kingoge are there to deal with those kind of things. So, Jaminem Duong investing in water harvesting. So, kikin me go cham, dano bino, kicharo, pol cham, kicharo, maduong, kej bino, kej no chan veritie, gare chan verimete, ento how much can we sell? Men who are all walk, na yama churi tiki there. Men make go there, ma dire konyo wa karmiki. So, nentalo check mugu bene, by laws mugu ni were passing. We're regulating this area. Otherwise, we cannot be dealing with crisis all the time. Thank you so much. Merudwan Makmot. Food watika. These are very pertinent issues. Honorable Catherine. Una Rio. Loktika ake borwan kom megi. Ni wamero a smart agricultural plan. Wamero ne lokum transborder security. Madu bere in some of your findings, in some of the field works, mabuti yari kachero ka raising the actually agenda. Mo ne mamun wajan agenda ni. Wun mi chako nene dong. Loko kendo chako karo. Ngoma numiru uno ten. Priority tiye kumere ilok mene minga lokum ke chan. Ento berna mero penyene. Ma lok ke lok kabo Honorable Makmot. Smart agricultural program kakatika kelune. Collectively, with your bargaining power, legislative strategies mawortika karo kwere. Ngoma wono meto team to protect the farmers in our community. President Museveni watching mechanization. 4-acre model. Are we speaking from abstract or the concrete side of life? On your benka ko ngoma itimu wono. We are give Honorable Makmot tika wajani uti. Kirika ni fu bubero tek. Dana parang fu ni back cha wang. Ento give money team and knock maga. And then once the mechanization is there, a bit of support is there, the legislative cartel mondong tiene. Ocharo bolo watching one time actually wamer team gini. Because now we know where the problem is. Afoyo amiro wachuni me achel jowa mapaju at kachel mir betki yup mekeme kichan mwatiye amira chaki kenyu mapia neno pagamente pien ario ni duju anatamu ni ramokonyo wa kwa palwa kwa bed mabe tie jami ma aneno ni oberu ka lok pier batek ni dano at their levels mekien gang mier gutu teme chako tingone mapia wa kwa orgamente mi achel kai bi neno lok me piero kodi poro wando neno ni cheng romo ber tiyo matere kor romo ber dung da karoko cham romo to teme neno ni lim makwo ber ti paju ka gweni ket gweno betie diego betie ka diang bene tukero ni twer weko betie weko ka chamo to ilake kum lim makwo konyi mechulo kwa romo metanyim chumiere diversing source wek source me income me ube diverse ya be malaj mai timu jima tongwen pe kerwe ya dera chel ka por to we eni gen ma wati ka wajbo luak ma mekwa at household level rom me ker me at ka chel ki paju gen mu kene na mera wach eni wati ki program pagament matika bino cha restocking magi tika chulu dar million abija bich do chake ker ka pudi dar manana ha chako no ne watiki program me PDM pagamente tika meta nyim chante me lawn mo kene do donyo kumbeti ma lawone joma tika no chante te programs egini timbe to teme neno ni pedo ikero chante won chere gena pura poro werle mako beti gang maka keju poro ka chan me kar poro ikela yela ilake kum gen mako manuti dikal eni bene mera met kuma kona wajeni tiga kelo watiki issues mapigi tego ma watika na yani miro donyi agenda ma mekwa legislative agenda Acholi Parliamentary Group Honorable Makmot wajipi loan ma wa passing ki parliament districts weng ma Acholi buno irrigation facilities a parario wow. Pi districts abung weng ma Acholi ni
any lokedo tumo. So that's a good bargain. Yes, it's a good bargain. Ma bukonyo luak ma mekwa kono wa meta ni Ministry of Water bene be mete ki program mukene. Guma bene bego Beatrice Anywa minister a ki botwa bene ilo bachuli. Chili tian wani bene wanu kok bot gini mer bu mak ching wa chok pe pero makwa luak wa ma ya choli sabrijo. Gien ma watika karne kin legislative agenda ma mekwa ma wabidolo doge shida wanu dugi television wa waje bot luak. Lok me border security. Pian kereka analog ni dan gwakle bu pet cham gu gwakle wana ba Makmot wajo. Dan luor ni kibi kwalo legio. Wego kien ka choke ma wana yu ma chalo APG ma wabi cher katimune. Field visit ma wai cher ye gang kaneno pero ma diyo wa pajo. Wa mer ni warwate kilo dir me bebedo. Maneno borders ma mekwa. Wek lok me border security ki strengthening. Wego jong pego bet ka yako jami palwak ma mekwa kagi yele. Eni kagi strengthening border security we konyo wa kawa dugu warwate ki prime minister ngeka choke magange pian she's the leader of government business where we are emphasizing the point eni bi beri ken lock maka wano no kar me warwate ki president wano bi kate nyime li be beri me border foot peti mabe chunya bene yom was securing audience ki la diet commander me operation wealth creation my chabiat manyan no watika charo kanene machalo APG eni lock mukene ma wabi karu bore pian wa mero combine effort lock eni chika yini neno lock me border security lock ma pere tere lock me humanitarian crisis ma bino atora chalo man lock me keti kine lock mukene matika diwa ma bi meto wa kar legislative agenda ket ma yini wajeni ulungo lock keti broadly but also lock ponye lo machodi Petit Bobe, Lokakwan, traditional schools, Mapol, Kenen, Samuel Beka, Tigato, Gula High School, Tigachachi, schools Mabeju, Itigato. Long me higher education, Palitiano, Mamekwe, Lobachuli, Lutiano Macherka, Kwan Mamalo, Nahadada. Chunya Yomni were low lucky, La War, La member Wachel Hormon, Mapendus, Ukelo motion in Parliament. No do briefing one, no, Gana Wate, Temma Bay, Pat, one ribu dogwa, Beru Pini APG, Lock Wing. Winja lo ka koli ukele ka choke lo ka mapenduzi ukele ka choke waribu dokwa wa miyo tami yeo where we confront the issue from both sides all side corners si eni kien jima pigi tego ma bibere legislative agenda kwan paletiano bene lo bacholi lo ka yorukum lo ka border lo ka oil ki kita sharing benefits ne kere lo bacholi ki lo mukene mapol ma wabi yupu doge forming legislative agenda wa afoyo Mego Otano Matek Angeni tika lopua Iwandu TV udiko matin ania part tika kuwela rio Honorable Catherine Lamwaka Chairperson Acholi Parliamentary Group again ke Honorable Makmot Otto Mathieu Vice Chairperson Acholi Parliamentary Group again bene na gonyote committees ma pat magiberi ye watika nano dans lobe ye Acholi ni one chalo luo nyo Iwandu TV care watikwene care wa madit maloy weng ene kelo lotela mamegbu milok kwedwu duako deni idi art kay munyu plan makatika karo kene kany nyora tene wati yo mate Honorable Makmot Honorable Catherine Lamwaka loji maduo kawa dugu yue macheke PDM kamenda tika neno tiar botano le matino tiano tika oiching dano kake wayini peket tongol ni iya doka chel but you diversify PDM tika kela laga kape ka kela laga what's the option B we are better one ni ada ujong tika kwalo diang wacheko fu pe fu ne watimu ngo kekele irrigation but amidst all that ngo mukene madan romotime ke chene matino tiro magnone pidong chene wenga kenochi enong honorable min wa dongo charo kamat o donke min wa ini chene pagamente tijepe because most of the time down there chene pagamente there's no accountability for it dongo timu ngo we Allah onu bin botwa ke mi chene bene botwa in ke kwanya miliona chiel ko mede mi yera wa pat en chake ko peda chara ka wilo jim ko mede pm fudo mi yera ko mabe what is this what's a good life ko ma ko ben tiki art tiki ba tiki voro tiki cham ka wadu ke konwa itame pdf tika kala la onyo in chala tela inene kanu ngarmo no chena matirni otim kingo oti kwere kini. Let's take a short break. Kawadugu wa mete kikenyo. Yes, afoy mateka afoy dugu kiywe machek chek. Mati segment mamegwa mia rio. Gen mamiru wachonia yeni
Jima duong tie moteme APG in Acholi Parliamentary Group. Chabera chien nyari kan mafut ke yaro mego I office. Mabera ramo wachu mega mero foi amunyi constitution uno ngarmo lori Japan ka war ko e ni ra de ka no bedo yo constitution dong tie banyu de pen check madong doro ti judong tie pidong tie ni chair ni ikwanyo yama chalo chair na ke mi bi jok. But this is now something that can be quantified. Madoke wajne uye beno chero ya wa account. De penye ni ngomo bedo ka time kina ni. Ento ikina ni one po mero dokuno. One to APG manyan. Watika word wa mera laka. Wa beno ka wakelu tele wakoma eni. Watika nyotu ker ma wan te kwere ni actually mo watie kumbere ni. Alaka ni anyone and in gain one way we have a responsibility. Amero for you pe do yo mecha chabia manaka kana yubu otwo ti maclean wala botika nena wala boloka da no constitution no pe hulu yo lo maja. Anyway, coming back to the conversation, watika bokolok ngoma tika time ko malmi Uganda ikit meti ko pe ko matino eta ke wani no rebe na birikin bok we ko on loka pe da ko be serious at all. Wala bo one no lim PDM gamente bono pokewa chende padano nyo chende pagamento dan tam accountability pay che chak da wa chak gonu chi wai horo an ke mako diela ke mako dianga accountability po PDM pa chulo ento ikip me ke lo don lo ko meri mu nyo Catherine horo bo Catherine te wani program mo tika katiko tima duong ke bikelo dam ke bikelo irrigation scheme ke bikelo ko ngena ngo watika mako range mera chele wakelo watika bolo bane gole ken ngo iken dano. But how do we utilize these products? PDM ON wati ko de kining mabe onyo bode ko jagwa be munyu ba tika kila la o moro ke jadano chok chako oro mo diana ke ba wo chake ke yo afoyo the did part mapia adok lokeni ye bene ano ke wani kapirete no ni one no peki constitution John kiri wanya kere gina chiel mo wan beno pe gere ni APG machala Acholi Parliamentary Group ka gwa ko tero no president kiri kai wanya ka ni gwa plano gwa individually no bene chi I think ni kibene nero maturu berutie one waliat I think the idea ni kong wakel mego ma joro lo kamane was it something mamiro nero manyet mamiro bo pedi nero mo yede dong la cho ma kredieri ni me ai kom mege juri da na o kweo dala mana na wanya ko kilo shock absorber kiri mataki wacha mtakana fura wili mataki te mo mot you gonna weigh the benefit of doubt no betie mini wakara mani kisanja manyet brak make having said all that we are dog loki no welcome ana tamuni chenne moge ken maraj pere en ken na chelle ni timu jemba be kono wa lo mawako kono wa kwene chenne peraj kita kitiu ki chenne kere en ye pao where are you name AP PDM chenne mi no capital mo seed capital mo borlwa pigena right ana wali kiteno atam bere ni oberu jalo what ups and down round beru tie and assessing kono PDM tika tinyo tia konyo mo atam ni mero be the long term assessment mero ke mi kara mi neno ne piani impact pa jam mo kane mi long term pe romo neno go choro inge wani ya jiro marlo mani jam choro gina puri pi wa mero gina mere cheka yo ti atamoni kienne donyi kindano have to parish level itself for me uberu gina be focus ba dong mir ko betie in mindset change sensitization kienne ti kwene la kuri mixed farming gimir ko betie krana watiana drought piramo donyi kom le to twal chalo crops mukene en jemi mo pero ne kono la nyogi kono ngo ki watia kelo kofi gini mene mono makelo chene
Pingo chao kene ke wani cash crop, traditional cash crop, kono ke ngoge. Chende ti kwene ngomo warong perune. We wangan mabino ke wo na bero wo pe mo acha para biji Canada, abini Uganda. Ane aro ni mundi beri tiu mate. Anbe no atia tia ke kono. So culture me teach. We nong Germany money. Pira tak to twal. Ana no ni Meja chiel mano around me on any Yabo radio station. Yagago for mindset change. Pianity cards across the different areas. So, angoni cha timanok, but value addition, ki projects mogus through community development officers. Mapat maditi. One of the chala you to adi lang patong kuya. Inone na nyanya cabbage kitia kelo wa kimbale. Chi wana wachi wana tiki a rebolan. Maduong malay. Lo yobu Rolex ki hotel maduong mo bot wakuya di. Ino mugiso lo hayeti ka running again. Hotel maduong service industry. There are things mamiro wa lore yeke luak. Mi sensitizing, mi neno ni dano pocha you teach. Ni wanen ti areas mukene. Ne jo mwana wela ni ko benima. Ena dano ti akoke. Inge pol chalo me akuya ke neno statistic. Nyuru ne Poldano gipuru for consumption. You know, subsistence farming, foodie, commercial agriculture. Kera wanu tiawa any food now. At the end of the day, chi la kudi capital ni kano yam mede. We are one of commercial farmers. A percentage given a mede or irrigation gi dano can afford. Cheni kati ching dano nyai ching dano. Solving jami madwong, whether it is Kwan, whether it is Choloriat. Well, so Anmerek, la PDM atamoni is a good thing. Waromo medune, atamoni kit me teach kichene ni kita kwani sector review, performance review. Mierko betie anke what are you boneke what are you? Kena abia chana monge ken. Kayini chako. In the first 5 years, Kongbeno be struggling. Kado struggling, nyokere wat kawe nyo dago yo dagi chel jidong wech. No ben go yeru money. Kawai dong kenyo kato. Sinong bero rajo. Yes, a format kitu wa kenyo number mi go chimti 0782745292 bitkikare mi chako lokwe dwatiati iramo chwalo SMS iramo chwalo message WhatsApp onyo bene iramo go chim direct. Chwala penyi iwi mecha wakwa bitkikare mi katune atiati iwi mecha. Honorable imunyu honorable Makmot Otto ni chiene kidi matetere neno ni kerti mupore kibene kumbele performance review timatek eno ka watika tim performance review kono chako bene ki board chalo won hotela kine wajini ngarma rong wajini wundu ngo motika timane minene bene tiu kara chil ki local government kid magen get you kwere in terms of your public ingir chalo checking benchmark nene entika water be en pikete marach ni wun ko chalo APG ubiti mo ngone o tiu kilo tera making gang lo tera bete dero mabe menene ni there's transparency in issues of public fund chiene mo been a group money da chwal ba ko chat kwe chere group money chiene PDM ka kamiye bana da we ko o kwe o iken gang tiju chalo tera bene o cher karotone chiene bana o ngo o da we kuo ke cham chana obetpe kini ka dong diri kuo bi bedotie wa la chencha la horabo Makmot o kanba o loke kom gini eni la chencha horabo Catherine o kanba o watchwa gini eni ni you're not absent in the heart of the community but you're rather present but itika monitoring bana en teacher chiel mon me parliament en monitoring project parliament ni so wun chero in horabo chairperson in that capacity ngo mo tika temane collectively Beafoyo, lokum time chamchana timatek programs pagamente chakeke malo cherwa piny machala Acholi Parliamentary Group wano tika tiako yupodok work plan mamekwa kien key activities ma wabitimu wano bichero for joint oversight wano wachero kachero machalo members me parliament ma Acholi sub-region kangi no kotich pagamente kita tika ward kere kien program wa mer wangi kare PDM ti kene restocking ti kene ki wa mer wanen major projects pagamente matie ilo Acholi projects magamento keri gi chente chala tiak sugar chala bukana no billion par yo atiak wele dirata
ki Acholi Bu cassava factory eguni bene wa mer wa ngi kogi tich ki chento ber ni nin kuno where wa do ki report bot gamente do i kar wa me chere oversight visits eni wa be ber ki kar mer wa te ki lutela me local government ma wa tiki neno ni ka twere ka koni general assembly wa jolo neno wa machala executive wa cher wa rwate ki wi komi me abich ki chief administrative officers me districts ma ya Acholi sub region where wa kup tol wat me tiket gi obet chok wa win pero mati bot gi ya duol ketati kere ki bene la member me blog me corruption wa mi dwan wa very clear piano cause ye kien lo tel wido teach pagamente ki we ko ma big heads of executive mi go konwa to ensure ni monitoring ubir matek ki council level ki watika nano ni mi wa nong yo mo where wa pushing matek where ki team capacity building ki councils ma tie piny pian jo manyan ma ki yerogi interaction wa kay watia bokolo wi ngan man waju capacity pa jone no food challenges tie ci wanero ni miero ki yubgi ki minigi capacity building ki preparing councils we go beti care to monitor ku nge kay chere monitoring ngi ngo kay wachi guri ne no miero beti ning pian kay neno guri mu kene engineer mu tiki diero ino kama mier ki tong kalbat ki lut piny matot wer yo ben mu pire no kalbat biru chere me yero ki wiye ka gitimu chere maromo piara rio yo achiel romo kilomita achiel nuchu no chen ne odonje jeba ci dier maket en mi ki fony gi unge monitoring ki timu ni ning weri wayil ker me ngiyo ko tiji wek lok me cham chana potwa ci eni mier kupe matek ke local governments me jwayo local corruption ki bene la te der mier nge watiki tija tema me sensitizing wak ma mekwa adon wachara wa bi metekere ian maiti te program pagamente kagiti apenyu chante ki bori pi yup pagamente ngeni yup pagamente mo pere ma ki chuli e chante en duju temme cham chana ma mier ki giro were hate der non gien mati diu pi en I wel mano rwate maromo konye chente ma warwenyi cham chana la mal ma petwere pat ka chel ki won ma tika neno wa television ma lok ma lwenyi kum corruption requires repaper wan duju ka chelo en ma dir makaro ngej dar mier bet ki ngej kum ngom magi tim ki ngom pegi tim wako kwalo dar bir tek chim titolo gon wa chim I bet ki kare mi lok wedwa dan ber go chim ari adek money anero megolo ti lok ma pera tek no paro dak ngolo ne ka gamo chim barangeo ni namani ugir ki 72 mete ki gono chim 21 mete ki gono 86 line ti tuolo bet ki kara mi go chim weke lokki lotela mamegi of course kenerong chimo donyo anabi yilu manok ye ber wek na gam honorable duoni gwaktie I lok mamego e mer mete ki mo I lokum chamchana I lokum ngoma ena wajo foil la dit part one Raw TV kimego foyo gen mamego wayo lok mi kube kere tak to ton ket mamego wayo kere lok mi cham chana gen ma pere tak aneno beneni kit ma the 10-fold strategy me growth pa NDP been applying botwa mati focus on genakiloni ATM me agriculture tourism ke borwa kuya ke noya bene ki deputy ma chok nyano chafura chero kaneno airport manyen mati ki depo tour guides tourism gi kadire this Tamak Road in Makari sub-county Bichi ki yobo Moroto Road mayam no ti all tourism road security road agricultural road kadire Ubieno and Wakero community road access road mogo ben ki yobo mineno ni crops wa Ubieno piki more yo ni na dek no iti actual chome for I market mo matie I validation milling plan mo adia we na Acholi sub-region with the milling plan a level pa Mandela gi makanyi pere botwa so there are areas opportunities matie matamoni
waranti but local corruption kita la did lobo tia kato kali kama leng yam ke wani big fish ke gine mako jo mu kene ken nano big fish very don ke mako for people don't down gine don no corruption local government ministers get your word penye dala ma do we na nano don kato mo ni ni ya ka go we ni jo ndia bino long wait so long be corruption should be a joint effort. Ma milk when ye dog benic milk setting precedent ni ke guru chene ka luak or be sacrificing, you know. And then we mirror support. PDM group. Mero gen matika biro. Wa in metika kwa me PDM ka diri dong nat ne okara che bwero te. Ngar mo wachini good morning Wando TV Anya Okumu Richard atika na live ki Hoima district. I want to thank you Pat and my honorable Catherine Lamwaka and honorable Makmot Anthony here in Bunyoro. We don't have such a program and such good leaders like Catherine and Makmot. May the God of our ancestors grant you more knowledge to help you people in Acholi to prosper. This is a message from someone. Matika chwalne. Roba pa kuwariwa eni otewu. Acholi Parliamentary Group. Okay, let's shock observer. Donc, koro otero mego ungeri roba pa kuwariwa chikwere. That is something from Kumu Wafoi Matek. Now, Kumu Richard from Hoima Umerfoi Matek, which are a message bot mego. Kati wako kenyu, yes, you can send an SMS, you can call, you can send a WhatsApp message. We have a betki kare make one message direct. Narachel tiwajine. Good morning, Wando TV. Thank you so much for the show. And to the honorables, Mero for you, Matek to Honorable Catherine Lamwaka. Omoro Tiekining. Man, and Garba to more. One way to Kampala and put one way to your query. Ania Gamo and go and Konigamo. Line of 42 low, Medeki go on watch him. We have one name on Matika Bino. Hello, good morning. I love so much the show is very calm and settling. However, I wanted to know what is the game change plan for APG? Itika penyo pia wa constitution honorable Makmot why don't you but you can answer what's the game change plan for APG. Ketika chwalo message please timbe ketnyi ye we akwa betke kara minge yunga keko matika chwalo. Wani an atie kanen Wando TV nya Miriam atie boyale actually APG we will komwado wanjo mwatie boyale ware kara mi mon watie boyale we will komwa kon wan bana lo bol kui wu ni pe kero it's all about honorable Makmot, it's all about honorable Catherine Lamwaka pangeyo, but that's a tough one ni we will come er gen lo bol kui atika ko orchim katie kenyu kamene pe I've taken the SMS messages doka charo we oda tika go chim ko ja giti chwalo message again message me a chat chilling me a chat chilling me a chat I want you message chilling me a chat so it's easier than giving a phone call but there's no problem food watike chawa nyo daka moma na nare go chim we bet ki kare mi lock meanwhile mano watika gamala ko lock ma mego mo chwale ni horrible actually where we feel there's need to encourage them or even talk to them. Let's talk to them. Afoi Matek, I want to go in a benong. Kadagamini. Yes, hello, Wando TV. Why my bear quite wrote it in a neddy? The you tin a neddy. A parperi, bang horrible. Paramapola Kashape, Tandakanda Meta Foy. MPs na cheka magibino studio eni awinji kuwesha kama per la mama kwa kama lampa page kawoni lampa page ukibangwa pa kwa district ya tigane sub county mide KHD tengin mawanga na nokodo Wachi kaka dipa kuma la do boda maju fongo na mayango betiyo kurumba mewa chama na ida ijo fonga kedulanda za mate donc keta kware echa ngawnya kabini ya shori na kokoro wan pa kwa district de wan wangu kumbero na mogole kina foyo afo mata
Mego okwai ruot tika go chim ki dei pa kwa che kwa ni kabano gen gino ye chene charo nam mag chara kama ke ret ki ngo no wen ti ma ke fo chi ki ne ni per ma tika bin ya chul ni pitika kare chul ke cho chok ben do o bot gi na no beru kan wani program o rengo ni reyon ki pa ide dugo piem Kampala or Kong Mugate Band. Manuti local kitchen is something serious. Maybe as we respond to some of those, Kangarmoti Wakanyo, Fura Ramogama Chima Megi, enter messages Madame Chalo, and Waramogamane. For matter. Shimagi ke pakwaj lokum cage. Kirmana onen he winyu chaw loka guru loke. Apo bene I kachoke wa moa chel. Woman MP ma akitin one ba vujen okelo lokeno ni nam dong dan peram accessing lok me nongorech chuwero ke tikabir matek egini area ma pigi tego ma miero wanonen machalo gamente ni miero kimi kony bot luak ma mekwa kai pol loka guru lokum area machalo pakwach so pete lokeni actually ke ken bordering areas mukene benetiki pero ma meteni inen Jowa me boyale analego ni chwiny mupeo tu kireka watiu picha biara rio neno watie ni kwata me rio katwere wabet kikare piano dong wa settling office part kachel ki won ma neno wa television kumbeti wabet kikare me wate ki Acholi mati areas ma part Acholi ma wa wacha Acholi magi kilo Acholi giti ka ber ma part ma ngeni boyale kigumba area Kenya dana ma pol tie ana por wate ki won kom business Acholi magiti I boyale ma wakati kitameno ni gen gimero ni wan wate kedgi so wonu be beri program pe opa wabi wate ka Acholi ka beri ma part Acholi ma Kampala bene wabi no kar wate kedgi kwata me ario ki kwata me adek wate ka ne mier wanon kare kwa wate ki jowa wan young challenges magiti pero magiti kitam gi ben gumini wa wekka gena tema tie marwate ko koiri wa ker ken tija tema ngoma tie machalo neno wa a game changer plan for APG awajo lok we strategy ma wara biti ukere menani wati matek mwaka bich ene lago nen ikotij wala bol miero chime kinya Acholi Parliamentary Group no waripe katich kachel kin gen madio matek loya wajo lokachan wero kumberi ka yini na focus pagamente part kachel ki won mo nen way television focus pagamente ti areas mapigi tego wan pe obi cher katimu gen ati waga way cher katimu gen mati nen pagamente yana maguru luak mameko ma ya Acholi sub-region la bole lokum industrialization no ki lawo matega dada ka ngiyo botwa ya Acholi por ki lawo sub-region industries matie manufacturing facilities mati lao ke por ki Acholi pe por pe owe nuchu Acholi pe owe nuchu we watiki neno ni mier ki ket establishments market man bot way Acholi to provide a breakthrough facility achel makake kero ni factory achel madir makikero kong choy lo tij ben ali bachel tij mi abor where the thing on teach and it would become something that will break through for us maka wa managing to achieve this bukwani wa matera dada where mi teach kilitian mamekwa umi bene chuk pijem mage puro gi macharo raw materials bino feeding into such a factory where bene miyo a wider market kijo wa matika fu ikina je mukane macharo watika neno ni mirwa advocating kidan wa fundana wa logme for perennial crops anaji yo komai poko ngej pi coffee yo moro mwara ngwen chunya yom ni mor kumbeti ga tele yo laka for mwanya ya Acholi sub-region pian mwanya kado chako nyare de kwanya for so many years wele bebe chuke beti ready cha moiken kila chel kala fuma kume waj ma mege pukati mabe ole chara liba boro kai time mabe aliba para rio kai beru ngeyo ni otima nyige so chente ne no vup lo chente ma kar ki kar wan furu chamano kar ne karo so wa tiki neno ni mier wa ya pikodi perennial crops ma polu ya perelo Acholi will become a breakthrough for us, a game changer for us. Kidong mechanization centers ya Acholi sub-region neno pagamente tini mier ki ket achelo beri Acholi endo watika neno ni achel tidi Acholi ka ichako kia gago mariemu bino tene noya laja dada metena moro
where combeti can je mo mer wa engaging ki commander me operation web creation ye machalo APG ene ni katwer gi kete wa centers ariyo mechanization centers chelo beri tung side me gulu chelo beri tung side mara gago pade la mo kidgum ko kon tan wa for outreach kidong ma dir makaro ka jamini duju ki for linking dani chok pere terni jo wa miyor dare lo me cooperative lu fu beri te cooperative dul ken ma PDM ti ka teme te dul lu fu bene chato wile te cooperative yot nongo chok beri yot benefits ne pol eni wan be temo Acholi Acholi Parliamentary Group forum wa ripe ye en la member ka chela chel miyor dare ya dole tijwo bo beri yot ni la member ka chela chel no te contact ya dul ma mege so ka district chalo moro MPs a dekulo ngoma ge ngi ripo ching metich district machala agago MPs angwen ko abich chokulo ka ripo chingi there will be our linkage in that particular area so chok ki cooperative societies we are linking and matter so these are areas no watika nani can become our game changer issues Mego mean wa master plan pa APG. Mero kila tikwere line chim 42 lo 782-745-292. Ken mero go chim abe ye go pull down to chwalo message wachini thank you so much Honorable Catherine Lamwaka and Honorable Makmot. Narmo no tika bori ni dare daw ni mego daw tiri do ni you're looking smart. Mero dong tampa la nan TV anda pe ye mego. No. One tea around, yes. Okay, tikenyo iroma foto mera nyim gorwa chim we bet ke kara min loka a donki daka beach abichel we ka lo teren gutiek lok ma megyo game plan no game change plan ngato chwalo ne o chwale wine ke kome angeni jemi fotika word mo be joma tekane ro wandu TV in all the regional districts matie ikumal migan after here loke kita wo boko kwere weng wa charwa boli platform amegwa irome teke lupune online that is on YouTube One TV and mera kwanyo akere page kama mega kama ngeni danma pat mageloba nogeti ye wek ibet ke kare mi munyine mabe wek dir piki boka lam miri ngwinki ire mero ket matukere Honorable Makmot mego logo in mero lo page mo ne chalo kar men gwa ka mero gamane ngar mo ni jan timo be po biping do I'm going to marach. Go machim. Namu poro kampala be. Poro kaweng. I'm going to marach. Go machim. Yes, Honorable Makmot. Ngar mo tika beeping. I want to know pelare. Yes. Any of your take on contribution? Gimo I can mo karo. The pain ki forge mo tika beroni. I want to pain more thing. I don't really Paul. Position on my benefit. It's a developing model. And now they know why you. The game changer was very long. Okay. Me I jail kong nen ni kong dog this time was get down. Shock absorber. Strategy. That shock absorber. An organization. Tell them attack the toilet. Kat ye or when ka kukuti or yeah right. Progress very pay. Kidong why local constitution, why local registration, why local account. Kidong other strategy. Hello, One TV. Hey. Ichi oningo. Oh, Pio Chero, mate. Ladit piratak. Ni wam wek wak ben kunge ni one be paying before ki operation well creation. What take again madam ki adopting makelona actually investment profile. Matika a working document tell constitution matika guiding one lock me investment actually. Make a way local industry ki youth unemployment matie batwa inge wata wani pidong kubed pimiro carrying all our eggs in one basket ko tongwe na pili carry adira chel again chi lokman mi validation ki industries gina chel ma wata na no bane industrial park potlo pere yen to go loko ni ko ngom ne mi achwa no ngom dit gulu dong ta Kuri ngom chalo mi achwa kamene pingo piki ket cottage industries chalo ket matia temei
namambwe kenyo nyo kama Kapeka. gini ma bulu ma duong ki kabel ma pat gi romo chero gi no accommodation where all development bino berutie so la kudija menu kano waromo designating romo konyo ma duong ilok me industry adit apireta loyo and get me PDM gere wa foyo ero chane mete low interest capital piere ko beri kan kono yiri kam don no mo ke ken I get the kid mi ngomi Luar berarti. we all and commercial agriculture wono mero ne mero chane madiet chi ane lo mu kane mu don wen gina work Uganda go down we have to rely on middle class. Jemo wen pe bion ke bod gamente ana utseni lipo be konyo in a long term. Well, ciao do tumo. Lokti ka birwa met. Germo duo we dakne the low on your interest free loan. Piem ka chara deno diri do bere ki luare mataka no diri ke cheyo. Ngom wen ke. Mama diri don ke mayo. Honorable Makmot Otto bore kada bina kutwe ki bod Mego Catherine. Just one message to the people who are watching you this morning. 1 minute. Ubet ki gen. Wano tie, wano winyo ko palwa. Wan wabijale. Mikete lwa anyim, mineno ni. Watiyu matek, waribe. Mineno ni wakonyo payo. Peago tie, peago mero ribe. Wano bi ribe. Chio mino wakara. Wek watem ngai wa enta tamone ki gikne dano miro wa ejo tem That is ngai for yes Mego. Yes. 1 minute. Afoyo matek lago chimo ni chwala message ni umor tieni ni umor tie mabe watika teach wagano ni bubere mabe makaro ker matie kere ni kwena name agiki pi wan ma watik kachel kumbeti television amero ni chok chwin wak mamekwa ni kwa kiretere petian lokani umero giving up wameti wunu kiyele danu bet ki yup kachel pi pajune pi ote waberu ka lok pero wamadit enaye TV wa dam mi opere terni roj wiyo bet ki neno menyaye lonyi pajuni menyaye lonyi gangi kong machel kwa palwa kwa area mati centers me charo kayini neno chao kene cha ngwen me odiku no dano nung tia tongo mieli center chalo do tia ko pero magange weng egini jem makeli wa pero chak yupe ki pajo ka bino dongo lobo me area monini chi machala Acholi Parliamentary Group wabiberu kalimu television kany men kar ki kar me nywako kidu walego uni waribu chingwa kachel unu bet ki kar ben me yupu wa iyo mabe kama pe watiga katibu mabe chingwa tia yaba ne oyupwa eto kao yubu mabe la tela ni kade yubu ki yere dilwak pe beru la tela make waro wadwane bene pe ki waro wanu bi tich kachel ripe biberu teko mabi yilu wa malo gen ma pere tek makaro wa mo ni miri Acholi sub-region ena yo bet care wa metich pinya bene yom me wajo botuni ke Acholi sub-region kin lo members me parliament wa no bene komme committee ma popol won komme committee maneno lokum presidential affairs hono bo jara matin mapenduzi akilo Acholi anati won komme equal opportunities hono bo jogo lanya won komme ICT committee wi komme dek watieki Deputy Chairperson Legal and Parliamentary Affairs Honorable Makmot Mati Vice na watiki Honorable Acholi Nancy Deputy Chairperson me committee me gender chi egini dogo ko mo watiki shadow ministers beni sai me opposition sario Honorable Kelo Ngurika Honorable Peter Kwat chi mandu ju war mo ni warip ching la bon poka wando tia teach pikara pi joma ake Acholi sub-region log me party log me dini pe diyo wakamo keken wan be repair menani watiyu pia nyimpa Acholi sub-region poe wan lo TV memini wakare Afoy matek afoy Mego wiyo wilo no chama na mero penya wachini Mego ke wajini no ngundo opoke akakara ni yero korongo eto Mego karo wachini emio yat mia poka ni an poka ti yero korona ti ngoni i APG wachi pe
Kumbedi latien kon latien panjak ma kon latien nganung pe ane ya megu mati art ane mamawu si kupe mabe and is very important but gina piratek keber kan yanwa dikumatin anya pat a guest kan itike honorable mego Catherine Lamwaka ma eno aki moro ento dog tika chumpi churiwe atia dogo wiye adogo ne wan wanti ye honorable Makmot kenyu tin wao chala loko APG watikenyu deyo madit mamete onyo kuch mawan wa beberu kwere ene kuch marutela wa o beru kwere ki wayni be ket lonyo ka ben water ngo be gen bena gi ngeyo ketano miro gido kwere korigi lok mo ka beberu tie may tamane duwan madit no miro be tie bien kwere we wano nen ngoma tie Wando TV wano tiki space watiki airtime watiki chawa mi bok lok ben wa lego ni won bene ka wa luo wu po bet ke luoro bino lemwa we lok ke luak mameku konkumero amero for your team away amero for your ringi mo beru kwera kanya amero for your Emma the contributing team magiti support camera Enoch Banya and Nicholas on the other side plus all the other students in the house magiti kanani they learn from what we are doing and to the team in